musore yabonye ingabo z'umwanzi zije itahisha cya kiradiyo cye itapfa. Hano hita upfa ukaza kuzuka birangiye ahita apfana n'abandi. Abanazi bafayo ku rugamba buriya bisaba no kugira ubwenge kugira ngo uzarokoke. Ubonye bikomeye urabanza ukaba upfuyeho gatoya ukazabona kuzuka bagiye. Yarapfuye. Urapfuye muri aka kanya n'umupfu. Baza kumusaka kumwambura utuntu tw'udusaha n'iki twose umuntu aba afite. Sinamwihagarikaho. Ni umunyamerika wapfanye n'abandi n'abagenzi babo babanazi bimwihagarikaho. Nangije gusa ku munyamerika ubwo byabaga ari sawa bamumwambura n'imbunda ye. Umva ucecetse. Bisaba gupfa hano abantu bakamanza bagahita ukazuka nyuma. Kumbe barakwereka mu banazi baryamye hano nabo bapfuye. Harimo batapfuye neza. Kandi babaga bambaye ingofero zidasa. Kirambona ajya kuvuga gusaza barakwereka bajya kumuraburiza igisasu cyamuterewe ntabwo ari kubasha kuvuga mutama ikintu. Baramuzibya